قالوا لأمريكا تشاوا الشر كمال دولة إسلامي داعش تشرو فكرن تشاوا واشنطن ولاتين دين هرمي زرفانيا في شري دكن ما أف برس أرستي دبلوماتي بري أمريكا ريتشارد مورفي كر أو جستوديا نيويورك الدقال ما بو أم لبيشي جي برسين كأفشر ويشندي دريج بكا. از باور دکم ده دو سه ماهان و کشید حتی اپراسیون دماهی بهید. اوه پرسکا آلوزه. جنیزیک تیچافداری کرن جالی بغداد کدوه دا صلات خوا و گرینی سرباجار مزن موصل. تهران زیروانیه لیدکد به هیویا برفرهکرنا دا صلات خوا لحرم بریک راهنر و شیردوان لشکری و نوبدان شورش واشنطن و انقره جی جنیزیک و مسئله دشوپینن. مستر امباسدن ازی پرسیارا رول ایرانی جدابکم لی مدخواستنها بزانم تباور دكيكو اف اوبراسيون وي سركفتي بنيان سركتناوي قالك ديارة. Well, yes, the end objective is to get. بله آرمانج اوا موصل جدس داعش بیت در خستن. چه پلان جبو بريفا برنامج موصلي او هريما كوبرانيا وان عربي سنينا وي باجبا دماكو ايسس دور نمينا. From Washington's point of view, a reassertion. بوچونا واشنطن اوا و گراندنا دا صلات الموصل بريكا لشكري عراقي لطهران و انقره و ولاتين كنداوي ململانه يجبو سردستيال هريمي. ام دكارن شر دجي داعش وكمال الراديكال لسوريا والعراق جهاو دو جدابكن. It is part of the same problem. او بشكي همان پرزگريكيه نها گرانيل سر اوپراسيونا لشكريه الموصل او چاوا تيت انجام دان چاوان باجار دي رزگار به دستودار باجار و چاوا به پشتی رزگار بونه و دپیرا خلقی و دي چاوان دا صلاتا بغداد الداويا كارين چكداري پسند بكن. مثلا امباسدر تبحثي رول ايراني ذكر اتزانم ايراني رول هيا وتايبج لسر حكومه نافنديا عراقي لان هذا اوبراسيونا موصل دا وصا ديار دكن كو ايران نبج دارا ليتو دخازي هر بحثي رولي بكيو كاريكرياوي لسر همو روشا عراقي. Well, I think that the Iranian از باور دکم آلیکاریا سربازیا ایران با آرمانجا و برینا داعشه لی ام ناخوازیم ببینین دا صلاتا ایران لسر روشا سیاسیا گشتی العراق برفره دبه. برز امباسدر ام بحثي رولي تركيا بكن سروكي تركيا رجب طيب اردوغان دي قال سروك اوباما اخفتو عن بحثي عندك برسن هريمي كرتاي بجي مثلا شر داعش اوبراسيون رزقار كرنا رقاي او دي بيجا يعني سروك اوباما دخوازا كو كردا و دربك يعني دور بخارج في شري افشر وي بي كردان بيشرفان الكرد ببا. Well, I think that the Kurdish fighters have shown their skill. از باور دکم شروان کرد شارزایا خوانشان دایا شیان خوانشان دایا وکه هزکا شروان و او گلک لجم دوستن خوین امریکی جه ریز و حرمتیا اوت پربهانه ام خمونی گرانیا سروک اردوغان تدگن و نخوازه بزاوکا ایگرتی دناف کردان دا ببینه چونکه دهاندان با و باندوره بکه سرجواکین کردان لترکیا او نخوازه هزین کردان بین روش آوای فراتی و چالاکیان انجام بدن. بريز امباسدر مورفي ديسان لسر مثلا تركيا وعراقي سروكي تركيا باور دكي عن تركيا بقشتي باور دكي كو بكيكي بلان هيا كو بنجي هيك خوال لشنغالي دانيا او وكا قنديلي ليبي تشد بيجي لسر بين اريا فراستا وصادبه. My impression as far as the Mosul دیگه هشنامن اوه لدم کمپینا دیجی داعش الموصل بردوامه ترک جنیزیک چافدریه دیکن لخماوان پتر لسر آلیه سوریه. ريتشارد مورفي قالك سباس دبلوماتي بري امريكي للاستوديو نيويورك قال برنامج كورت كونكشن بو قالك سباس جبوتا. My pleasure, thank you.